Oke. Bang Agus, strike. Strike pertama, paling gulang. Gulang yuk, gulang yuk. Baik nang yo. Gulang yuk. Oke, strike pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gulang. No. Ambil apa ya nih, Bang? Nggak bisa jelek di sini. Itu yang kuning. Gimbal lah, ada kena. Alhamdulillah. Mamam, strike pertama. Aduh, putus. Allah. Oke, strike perdana Ardi Padjisung. Anjir beda. Harus dikejar sedikit, Bang Awit. Ternyata reelnya tidak berhenti menjerit. Ya, Halal ya. Jangan terlalu ini. Kira-kira 2 mata ya. 2 mata. Ini aja pesanji. Alah. Kutu. Ini kalian le. Saudara-saudara. Aku ambil gaji kami. Saudara-saudara ternyata. Bisa strike ya. Apa ini? Jamsi kah? Jamsi kah? Angin. Mana nih? PE24 reelnya TP6000 PE Padipas Jig Koleng Jaya. Oh JB Jig CB tira-tira Bang Ramli. Mana Om tira-tira? TP 2 mata. Emberjek Lepuh lah Bang. nih. Jangan traveling. Kampret. Dah putus. Oh, mantap. Alhamdulillah. Sakitnya tuh di situ, Bro. Bunyi reel tuh yang sakit kita. Oh. Kanya muncul le, kak kunci le muncul. Kunci jual apa wah? Ini dikatakan. Jadi strike yang kedua apa? Sudah dekat. Sudah dekat ke ini, ke tela. Gimbal. Gulung Bang, gulung. Dari ke situ. Ini kok putus ke situ dia. Hati. Kan? Abang jangan kasih kendor. Aduh. Kendor doang. Putus nih.
Aduh. Allah Rabbi. Tiga datang ya. Hah? Kaplar. Oh. Kaplar putih ya. Jikaunya. Kan bawa udah nak kau. Kaplar putih ya. Kaplar putih memang enggak kuat. Ilong boleh pakai kaplar putih. Itu makanya ilong duka Rian. Tetap kaplar merahnya orang pakai. Ternyata Putus di keplat. belum rezeki bang, ayo bang.